NeBhayibheli liyasho ukuthi akukho okungaya kumbulwa. Ungayiphila impilo eziyi-2 ezahlukahlukene uma ule emakhaya lapho wakhe khona noma lapho uzalwa khona ube ngomunye umuntu, uma useGoli la usebenza khona ube ngomunye umuntu. Liyafika ilanga lapho amaqiniso aphuma khona. Hayi mina lento ngiyibone namuhla ukuthi iyenzeka ukuthi maqiniso uvele uphumele ubala. Kuba buhlungu kakhulu uma kuphuma amaqiniso sondlulile wena emhlabeni, wena ophila impilo eziyi-2. Yazi lento ngiyibone namuhla njoba besibeka babuwathulane endaweni yakhe yokugcina. Yazi sinabo given besiphelele vele sithi hayi sizoseka umngani wethu ulahlekelwe ngibaba. Hayi into engiyibonile hayi. Yazi kuvele ukuthi babuwathulane bekanomfazi nabantwana leGoli lela bekasebenza khona. Lemakhaya futhi kunamama wathulane nabantwana yabo abazalwa nathulane umngani wethu. Lento ivele ngomngcwabo sekangakhoni kuyiphendulela babuwathulane. Ene thina sithola kanjani sifind out ngokuthi njengoba given aneveni athi given no mina ngingakulekelela ukulanda ezinye izinto zababu wakho eGoli ngoba uthi kumele zilande. Hayi isuswe iveni ya given nami ngiphakathi sikhomba lapha phela sithi siyolanda imibhede nani impahla zokugcoka. Hayi sithe nje masifika la bekahlala khona sivulelwe ngumntwana omncane ona 12 egate. Muzi akusikuse emarumini, muzi. Hayi cha. Yazi sithole lo mama athi vele nami ngifuna umuntu ongangisiza ukuthi siye le emakhaya lapho azalwa khona ubhuti bengithandana naye. Hayi kube ngenye into. Kube ngenye into. Kube ngenye into iveni ibuye inganalutho phela ngoba lo mbhede nazo zonke lezi zinto besithi siyoyilanda lapha. Zababu wathulane nalo sesi lo bekathandana naye eGoli. Mama wathulana umangele akazi naye thulana ukuthi uzamtshela njani mama wakhe ukuthi phela ubaba le bekayindoda yomunye umuzi. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi baba wathulana akasakhoni kuyiphendulela. Thulane yena bekahlala athi yena unabo sister abayi-2 kanti hayi banengi. Unabo bhuti abancane. Kune last born khaya kubo umntana wababa wakhe ona 12.